بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبية وألوهية، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mahuli mga kakasih sinallahu subhanahu wa ta'ala, haruman ini yarinay sab kita niyo magpangadji atiranan kapangadji antaniyo, wala na to pa kaya pipindahan, wala pa kita niyo nakalalaton, masira kita niyo pangadjian na to bunga sin pag-iman. Mga anak kapu Adam kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, ipanghinduan na to sarum sa adlaw. Bangaon dapat impanghinduwa atan niyo, bang mayan kita niyo makalamod. Hawiyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, ipon niya, nagtatagipon kaniya, way kasusahan diha dunya, labi awla, way kawimbangan nila. May tayad to mga tuwan, bat sabab, iyalup nila yung karidaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Iyammalan nila, yung kataan bawarapa, papaammalan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Jadi niya mga tuwan, haruman ini, hiatud namu damaun pahadarat sing kamu. Yang kamu halauman simpamay-bay niyo, hiatud namu maun kaniyo, ingganap sin pangaddian taniyo, imbunga sin pag-iman, mga tao, pangilahan muruun kanila, insilayan. Makasi iban malasa, malindu iban marandam, ang mga tao anak ilo. Nawa na rin kanila, yung kakasihan nila, nanaikod na rin kanila, in maas nila, hawak to, wala pa sila na akil valid. Na imangayad to mga tuwan, magkakunahan sila ganti. Magkakunahan sila mamaindog kanila, na impangaddian tanyo, limabay, biyayta sinjunjungan taniwalay salatu wassalam. Hisiw-siwin tao na maindugi siya, iyayupot niya marayaw, pialihala niya marayaw, in anak yatim, usog na kababae na ka, sa lugay niya way na akil valid, iyayaran niya marayaw, inyawalihan, iban sinjasad,
Iwan sin kagugunahan sin jasad niya, iwan sin nyawalihan niya. Hiyantang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in siya yaddo. Dahon niya tapil. Dahon niya magunung-unung. Harap palawm sin sulga. Sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin dia raut. Amuin siya suhud sin katanya riha dunya. Kataan manusia yari hababaw sin dumi. Taumaraya wiban taumangi. Wahirun mawaya pa pinal ka jahannam. In siya suhud nila. In suhurun sin taumarayaw sulga. In pangayun sin taumangi sulga da. Biyaita sin alayhi salatu wassalam. Junjungan tani alayhi salatu wassalam. In akulong niya. Iwan sin tao. Na maugbog. Hayatin nawa na rin kanin ama niya. Hawak to sibi-sibi pa siya. Ang paon na maindugi kaniya. In siya yan. Tapil sinjundungan taniyo. Alayhi salatu wassalam harap pasuwa. Dahil nga sabiad to mga tuwan. Ganapan na to yung pangadyan na to. In Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbaita siya hamok sahabat niya ingan niya hi Abu Darda. Abu Darda bang sa tanini hamok tao mag-uma in kaibukan niya kabuhi niya mag-uma. Iban mag-business, mag-usaha. Sa babindua ini, amin yung karunahan na to. Karunahan sin tiap-tiap siyulakan, in lumawag siya sin kabuhianan niya. Ini Abu Darda, habuk siya rin ang mga tao. Sahabat sin alayhi salatu wassalam Madinatul Munawwara matibot na yung kataan sahabat sa kawa kaya labihan niya nagtibot uning kaya tibutan niya magtag-ipon patuhan hikarwa kaya tibutan niya magtag-ipon na patuhan sa kawa laway reying hamag ini tanong-tanong. Iwan laway ring hamag usaha. Baita daing kaniya in Rasul sallallahu alaihi wasallam laung niya aun habuk masa di matung maun kaniya na bukusog. Pagbahasaon ni na bukusog ini bukun ka mau muhandun kaniya. Ada kala tau malayo, ada kala tau masuk sa yaon sila gimbahanun. Pagdatong lang niya maun, saka Rasul sallallahu alaihi wasallam, biya kaagi, nagsumbong siya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tungod pakyanan naman niya, hagin hawabaran niya. Labi aula pananaman niya pangatayan niya. Tulayan mga tuan yung pagbiddaan na to iban sinsila yung kita nyo nanamun na to sa jahap di iban uhaw maluhay na to kananaman in sila piyasasaran nila yung sap di iban uhaw sa inwala nila piyasaran amin bukun hap di iban uhaw. Pagdatong niya para Rasul sallallahu alaihi wasallam, ubos niya rimungog sin pangaddian, hindu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ha mga sahabat hakuliling niya, nag-uwi man, piya nga subuhan na Rasul sallallahu alaihi wasallam, hari na siya makasasawa kaiwanan sahabat.
Impangasubo niya, ya Rasulullah, aun pananaman ko habaran ko ini. Innianam kulong niya pamaranan ko yaksin sa kaula-ula, timukasin pangatayan ko ini. Amasa na to ini Tuhan, wairun magbihad to. Sa manamin in tao. Pag-ubos na namin, misan lang na maas, biya lupa, bata gura. Bukun na alimbis sa ranyan. Ay, maas na siya. Pag-ubos lumapa siya bata bago, imagination niya. Impiya nga subusin sahabat ini, ya Rasulullah, aun niyanam ko habaran ko, niyanam ko habaran ko ini, wala ako hinglaw, wala ako tialog, sagawa biya timukasin pangatayan. Na, alimni, hindui ako. Hindui ako, unuin hikalunok simpangatayan ko. Inhati sinatay matugas, di tumayma, di makatayma marayaw. May tadi makatayma marayaw, aun tampan. May tadi pa makatayma marayaw, aun kulol niya. Kaya tamakado pamakun badyo. Na Rasulullah, mamaya ako, unuin hikalunok sin pangatayan ko. Iyaita kanya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang palumunukin pangatayan mo, hambuk din ang mga hinangon mo. Maluhay parakala amalan mo, irhamul yatim, kalasahi sadya, in anak ilu-ilu. Aturayan doon nakalamod, kaulungi sadya, ayo po tamarayaw sadya, ayo po tamarayaw, labi rin simpagayupot mawaran mo iwan sinanak mo. Makamin ikaw, yanda kaw, ama nila. Sa kawain niyaon, nawa nin ama nila. Na inikalunok sinatay mo, ayaw mo sadya pasarin anak yatim. Ayaw mo sadya bahadya ay anak yatim. Irhamul yatim, kaulungi sadya, in anak ilu-ilu. Nawa nin ama nila, aun kulang kanila. Misan matao din kakaya-kayaan nila, inalta nila, aun pa kulang kanila. Yan kay mo ni pagpajujukob, na kulang kanila, kaulungi sadya sila. Ayo puta sila marayaw, inyawalihan nila, injasad nila, inalta nila, hapag ayo put kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Talinul qalb, lumunok, hikalunok, simpangatayan mo. Yan tutuan ni nabu, hikarwa, wa it'amuhu, iwan, pakauna sila. Pakauna sila, simpagkaun mo, ayaw mo kawain suko nila. Sarawa, suko mo, inipakaun mo kanila. Dahil nga sababian mga tuwan, nagpamanin Tuhan tanyo Rabbul Alamin, sa taud-taud ayan. Dahil nga mga palman sin Allah Ta'ala, hasuratul insan, hasuratul balad.
Hasuratul Ma'un. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Hinda siyo yaddu. Innal abrara lafi na'im. Wa innal pujjara lafi jahim. Insipat si mga tao marayaw. Yari hababaw singgumi. Iwan hadlaw susungun. Innal abrara lafi na'im. Sa bunnaltud inta umarayaw. May ta siya marayaw. May ta siya kenganan marayaw. Hisin nagyan kanya marayaw. Hisin nagngan kanya marayaw. Hisin naggulal kanya marayaw. Allahu wa Rasul. Bukun gulalan sintao kaniya. Bukun da siya nag-uwak. Nagpagulal hatao. Sa firman Allah Ta'ala, Innal abrara yasrabuna min ka'sin kana mijajuha kafura. Innal abrara lafi na'im. Sa bunnal tuud firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mga tao marayaw, hagulalan sin Tuhan, miyadto pagulalan sin Allah Ta'ala, bukun sila miyadto pagulalan nila, iwan sin pagkahin nila. Sarawa harap nila pagulalan kabayaan sin Tuhan nila. Lapi na'im, ibut parman sin Tuhan. In sila yan, halawom nikmat nam. Mga Tuhan, magkagunahan kita niyo hamasan na to ini. Halawom nikmat sin Tuhan. Sa babuhay nikmat sin tao. Ang pamagkagunahan kita niyo nikmat. Dahil mga nikmat, kagunahan na to, ang pakita niyo sin Tuhan, ano garaan nikmat? Sabab piya una pa sin Tuhan in nikmat, dahil kato taniyo, wala pa kita niyo rimaratong pagumiyari ng nikmat. Biulak lapang sin Allah Ta'ala kato taniyo. Way pamisan kita niyo napapanjari. Ubus ng kanikmat-nikmatan yanu garak kato taniyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na mga Tuhan, kagunahan na ito yung mga nikmat na sabutan ito. Na unin nikmat iyanughara kato sin Allah Ta'ala, iwan may ta kita anugharaan sin Allah Ta'ala nikmat, unin na hinang takani. Yupuna bin najr wa yakhapuna yawman kana syarruhu mustatir. Tiyunay nila, in janji nila, in najar nila pa Allah Ta'ala. Ang janji nila pa Tuhan, nakanajar sila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hitunay nila riya dunya. Rukun Islam 5, rukun iman 1. Maita nila tunay riya, sababin dunya, lugal pagtitagipunan. In akhirat, lugal pagtutungbasan sinahinang tanyuri dunya. Naringa sabiad to mga kataytay manguran. Piyayta si mahasut si mahatinggi di ayatin. Insipat nila yan. Hama po as kaya tunay nila. Injanji nila iwan sinnajar nila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Siyugbatan. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbi. Nagpajamu sila. Nagpasaw sila, sinianughara kanila sinallahu ta'ala. Nikmat. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi. Miskinan wa yatiman wa asira. Miskin mga tuan. Piyasaw nila. Piyajamu nila. Iagad nila habagit nila. May tayad to iagad nila. Sabab biyabagitan sinallahu ta'ala miskin. Yaw tungod na kabutang. Yan ha mga sila dayahan. Yan ha mga sila balabi-labihan. Turayan mga tuan. Hakaibanan ayat. Payman sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hasuratul balad. Aw miskinan jamat rabah. Aw it'amun fi yawmin ji masghaba yatiman ja makraba aw miskinan ja matraba. Nikmat sinallahu subhanahu wa ta'ala yaun kaniya lamud donim bajitan niya into ini. Ilu miskin ini katu amuin nabihag hapag bunuan. Yaw na mga kuliling nila, sila na yung nagamulahi. Dahil nga sa mabyanin agama na to, dinut takamul, agama magganap-gianap. Wa dinut tarabut, agama magsugpat-sugpati. Wa dinut taawun, agama magtulong tiyabang. Miskin, magtuyo na siya lumawag, di makajukup. Pag kinaagama ini magjukup, jukupi, hisim magpajukup. Hamin naglabi. Hisim naglabi. Amin nakataw din kaniya sabab piyataw sinallahu subhanahu wa ta'ala kaniya higanat niya madto pamiskin. Intaw yan giyanapan niya inyadto sabab yawn kaniyang baji. Pasanyangun siya sinallahu ta'ala rihadumna. Labi awla pasanyangun siya adlaw kana magtag na halawm simpakukulan niya. Bihan mga tuan. Amad timbiyay takatutan niyo sinallahu ta'ala wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Hikapakaun niya. Hatuna sabot yaddo. Impagkaun kababayaan niya. Impagkaun kasusuakan niya. Karausan niya hipakaun. Hamang ato na sabot. Aula-aula na haanak yatim. Maita, siya ingganti. Nawa nin ama niya siyang ganti. Sabot sinallahu ta'ala riha ayatin, aw it'amun pi yawmin ji masghaba. Napakaun niya miskin, napakaun niya tao. Hawak turima tunging gutom. Kulangin pagkaun, kulangin paginom. Misanin wala parimaratunging gutom, asalim miskin. Kulang na asal.
na inta makapakaon. Piyasaw niya nikmat dihil kaniya. Sebab yaun liyaway kaniya. Naglagi na yung kaniya kulangin yadto. Ang paniyayad tunahin ang imbihad turagbus. In sila yan paman sinallahu ta'ala. Ulaika ashabul maymana. Sila na ni mga tausulga. Yari pahadun niya tausulga sila. Magtabok. Sintatabok kung hadlaw ka na. Matabok sinto nila. It'amun aw it'amun fi yawmin zi masghaba. Masyana tuwi ni mga tuan. Wala pa rin maratunging gutom. Saka wa mataud na rin makaon. Sabab naig na yung pagsugpat-sugpati. Naig na yung pagganap-gianapi. Naig na yung pagtabang-tiabang. Aula-aula na hato na sabut. Miskinan, wa yatiman, wa asira. Nayari siya buti, sin mahasut si mahatinggi. Aw it'amun fi yawmin zi masghaba. Nakapakaun siya. Hamanu siya kiyog dan singgutom. Masa na to ini, way pakiyog dan singgutom. Mana singgutom, kulang na yung pagkaon, kulang na yung pag-inom. Saka wa, diagpakan na kita niyo singgutom sa lagu-lagu. Uno yan yung gutom sa lagu-lagu. Ang pagkaon, ang pag-inom. Sa kaliratungan sing gutom sa lagu-lagu. Majaatul iman. Giutom kita ni wapag-iman. Imbadyo, inambuk tao, adlaw-adlaw. Sa kawa siya manaog ding haway, pindahan. Misan yung president niya, hindi na pagpindahan yung badyo niya. Aming badyo niya nag-eleksyon na kauna. Amo rin badyo niya pag-eleksyon bihaw. Main kan president da. President pa isab. Aming mga taul dinari. Way kawasan niya. Siya naggulal sa dyan siya simbaran niya. Sa kahaba tuan manaog din nga ba? Magpinda si badyo. Nababadyo ko na lang na kayo na may naat. Suwero kayo yung badyo si mataas ka. Wala pa kita niyo kiyog dan sin gutom pagkaon. Banlabi-labihan pa yung pagkaon. Di na giutom na miskin. Nagkahalo na yung bukas. Haburiga. Nagkahalo na yung pagkaon. Halawang tinda. Nagkahalo na yung bukas, halawang tinda. So, way diurunukan na, pangdihin. So, way lalantop na sinunin. Wala pa lalantop, di makakaus mangdihin. Di makakaus magpadyam. Turayan to. Aw it'amun fi yawmin zi masghaba. Sugpag pa sinayad. Yatiman ja makraba. Ivan hayatim. Inyatim, ada kalaong kampung niya, ada kalaway kampung niya. Yatim kampung niya, kawaong patuanin mo, bukun ganapan. Na inyatim, doang kabahagi. Yatim, mataw din kampung niya. Iban yatim, kulangin kampung niya. At tawawirong kampung niya. Intag kampung yan, kita niyo katanda. Bang nato di maparuli marayaw niyan. Nakalamod kita niyo haon dosa. Sabab beta sinallahu subhanahu wa ta'ala. Wa'budu Allah wa la tusriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana
wa bijil qurba wal yatama. Tulayan mga tuan. Na nagpakaon siya taog kyugdan sin gutom. Na wala pa kyugdan na gutom. Di na makapakaunin tao. Na may tayad to wala nakapakaon na tao sabab kyugdan siya sing gutom bukon pagkaon bukon paginom. Gutom mo yan. Majaatul iman. Giutom siya pag-iman. Giutom siya pagtuhan. Giutom siya panunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala. So yaon kanya imbadit dinay kadto. Pangati niya kanya sadya. Yaon kanya ni pagpakaganap, ingganap, dinay pangganap. Yaon kanya ni panunugpat, dinay panugpat. Yaon kaniya ini pananabang din niya na naigin tuyad to nawiya na sinji matuha masana to ini. Mga anak po Adam. Bukun tuod paghulaanin dunya. Way makaibog a dunya, ay makaibog sulga. Sa kalituan ay makaibog. Biya lang nananam sulga, may kanoy siya nakad to. Bang makasudin tao pamuhol, we ako lang na sinakad to pa United States. May kanwe siya nakad to. Bukun pa kaniya, masanyang kuno siya. Maraming parasahan niya, may kanhat siya nakasud. Natuan pasandong ako nung sabing kubol. Ang pamuaw nindatungan. Ang papiaparat saya mo, mag-asuburo. Pasandong ako nutuan. Insimud ko palom simulyaon bukon pa kay mo. Nung mubiya papatasul kayo, dayaw para sana mulin ni. Dahil sa biyan aun din mga tao, wayroon bihon, dito mag hali-hali. Dito maglihan-lihan. Sa biya kulong na, sindito hawla, malagbo. Aun pa kay manan, biya kulong na sinasulga. May kanway siya nakad to. Na tuan. Da. Impana naman marayaw mga tuan. Amo na yung tao. Nakapakaon hatao, yahapdi. Imarayaw para sa amo na yung tao nakapakaon hayatin. Aw itamun piyaw min ji masraba. Yatiman ja makraba aw miskinan ja matraba. Katu miskin wayrum misan bay matugas ay dungo iwan sin anak niya, iwan sin apu niya, iwan sin ahli niya katan makakita unti tudan lang no sila nagtuyo nag-school maraya, way sila nagtuyo, nag-usaha maraya. Nagtutuyo to. Sa amo na yung pakadalan. In ikaw nagtutuyo, in siya nagtutuyo. In resulta, pag simpagtuyo niya yaon, in resulta, simpagtuyo mo yanday sa lilinga. How no kau hakabayaan sin Tuhan, buko nililingon mo, how no ako hakabayaan ko. Dengan sebab yan, mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam namulan siyang ikatuktan nyo. Biya din yung pamulan siyang ikatuktan nyo. Ayaw kamu tuod maparinta sin hawa nafsu nyo. Ayaw kamu tuod kalungkupan sin syahwat nyo. Sa pagparinta kamu, paparintahan nyo. Inakal niyo, iwan sinatay niyo, iwan sin kabuhin niyo, mangarap magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, imasanyang dia dunya sambil paadlaw akhirat, amuray mga tao nagtatag-ipon pa Allah ta'ala. Imbukon ay nakatod magkahagad. So matug susa. Magbati susa, halawang katukan susa, halawang bati susa. Hindi na meta yan. Nasususa.
Masusa sila sinamu. Masusa sila kamainusan. Sin mabaya sila ibandi, minus da. Ing kabayaan nila multiplier. Dubun. Sa deng hatao. Indubul deng Allah subhanahu wa ta'ala wa kuyakan. Yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabin wa fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha'. Bang hibay tak sinta udubulun yari long ning kako. Dahil nga sababian pag-akal yan to katanta nari da maglugan tao. Ang pendeta sin Allah Ta'ala dubulun niya mag-ihul si dinto, mag-ilus. Hiyantang sin Allah Ta'ala. In paglipat niya sing karayaon, kaya hatian ini si mga tao. Naray nga sababian mga tuan, uuhon na tinatay na to. Bukunin dunya pagulaan. Pagtag-ipunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Magtag-ipunin dayahan, magtag-ipunin miskin, magtag-ipunin hansam, magtag-ipunin mangyusog. Bukul long sin hansam dawa. Kung saan siya na magtag-ipun, amo na di mangyusog. Long sin dayahan dawa ako. Bunyi. Kaya wajiban in tiap-tiap manusia magtag-ipun pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, unim beta si mga tao. La nuridu minkum jajaan wala syukura. Amin kami ni yanapan na mo yung kulang kaniyo. Piyalihala na mo kamu. Ibu, di kami mawaya karayawan din kami. Amin sabuton nyo tong marayaw kami, da kami waya. Nauno na yung sasabutan. Harap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangarap pa Allah subhanahu wa ta'ala ay ikaw magsabot tao pa tao. Sa kalituan na masana to ini, amun niya tulong na wala misan ako siyabot at palalihan, narin ako umatin magbalik. Amun niya wala misan kiyawan pikilan ko pagmitingan, narin ako umatin magbalik. Tumabit pa lang na ka ako mag-meeting, hindi na kaunin pikilan ko. Turayan mga tuan. Nasulang niya na imbaita sin Allah Ta'ala wa amruhum sura bainahum. Pakarajaan niyo di ka mahababaw singgumi. Suway awon pag-isun-isun. Suway awon pagganap-gianap. Sabing karya sa laniw jamaa. Wayron hang kataw maka-accomplish, makajukup sinhinang niyawang bukon kalamuran sing kaibanan. Nah, unim pa mong si mga tao ini. Amun gianapan nila into na sabot yatiman wa miskinan wa asira. La nuridu minkum jajaan wala sukura. Di namu kabayaan kanyo induayad to. Na aunin kabayaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Innama nut'imukum liwajhillah. Harap namu magad pakabayaan sin Allah ta'ala. Di kami magkakunahan sa sabutan din kaniyo. Di kami magkakunahan dirihilan kaniyo. Di kami magkakunahan gugulalan din kaniyo. Harap pa Allah Ta'ala. In kamu, ibansing kami, harap na to pamahasot si mahating. May tayad to. Wala in syakartum, la ajidannakum.
Hinni'mat dihil katu tanyo sin Allah Ta'ala. Ni'matul amn. Wa ni'matul aqli wa surb. Ingkataan tanin isuway pagsyukur. Pagsyukur pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukuni pagsyukur pa tao, kako'y malingkat, ako'y tiyo, ako'y marayaw. Nung una pangatod mo, ikaw'y tiyo. Sa banga pangatod singkaywanan, wala kaw tiyo. Daya sabiad to, bukuni magtup hapakayan. Yung magpatutup Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabang hatao, namunin hamasan na to ini. Darasin, di matu hamasan na to ini. Na, uno pendeta sin Allah Ta'ala katutan yun. Summa kana minal lazina amanu. Mahuli. In mga yammalan nila yaddo. Hinang pamarayaw, tudyo patutumpukan yaddo. Yammalan nila yaddo. Sa lugay sinnimat sin Allah Ta'ala, biubos kanila. Na hinang nila yaddo, sabab simpag iman. Di nilaray sabyad tumahinang bang bukun pal syababan simpag iman. Bang aun nakahinang bukun pal syababan simpag iman, piyag riya suman niya. Piyag malaki niya. Uwiro ni kapag malaki na to. Sababing katantan nini bukun kato, liyaway sa jamarikato. Pagkaliyaway marikato, di ka makabaita, pujihan niyo ako. Hisiyo rin pupujihun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa kana minal ladina amanu. Mahuli, mga sila bariman, yammalan nila yadto hasabab sin pag-iman. Bang aun nag-ammal hayadto wala doon yung pag-iman, upamakun lahing putang. Upamakun pa'y apa. Naminsan daan tu kapal, bang apa katani na lom singkarun. Di kapag lagi. Na mga tuhan, nagtawin-taw simputang lahing. Nagtawin-taw panghati niya bukas, sakali apa. Wala in syakartum. Bang niyo piyag syukur. Paiman sin Allah Ta'ala. Bukun kamu nagsabot pa kaniya dahil siyang ako sayan na parmansin to la ajidan naku ganapan ko pa kami aun pa ganap dahil sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wallah fi auni al-abd ma kana al-abdu fi auni akhi in Allah Ta'ala isa-isa niya rin magbabayak-bayak, 7 lapis langit lupa. Katahan pakaradyan ini, sa isang nira nakakontrol. Magbabayak-bayak. Na, tabangun ninipon niya. Sa lugay sinipon niya un nanabang. Nananabang. Hisin tabangun sintuan. Amuin nanabang, bukun amuin tiabang. Dahil sabi, tumarayaw na intiyabang sa lawi indayaw si mananabang. Ingkiyatabang sin tao niyon pataw pagkahinihang gatos. Inallahu ta'ala bukun tumabang kanihang gatos. Pasanyangun siya riya dunya, lawi awla pasanyangun siya hadlaw, gana-gana. Ang magtutuan ng beta sinjunjungan taniw alayhi salatu wassalam, wallahu fi auni abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. In Allah Ta'ala tabangun niya iniipon niya amin ipon niya pianabang niya innimat yan ughara sin Allah Ta'ala piangganap niya pianugpat niya iban pianabang niya ganti anda sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kanina.
Kita niyo mga tuwan. Na, ang panaunin hinang si mga bariman. Watawasaw bisabr. Nagwasiha tuwi hasiti sila. Pakaniya. Nagpatumtum pakaniya. Bangkori makahati pa simbiyad to. Nag-advise pakaniya. Ngayon kayo, hindi mabay advise. Di ba patumtum mo? Ako lang inhansam din kayo, mangiusog ka. Ako yung maingat din kayo, may kong patumtum ka ako. Ay, ikaw na. May tauno siya nabi. Dahil ha mga kanabihan, pagpatumtumon, sino? Aturayan Tuhan, sa kalin siya astulan. Na, dahil nga sabihan na lawa, imbeta sin Tuhan karayawan, uning karayawan. Sa lugay niyo nagpatumtum pakaniya, ano garaan na mo kamo karayawan. Aturayan Tuhan, Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nabukon pagpatumtumin bihawon. Manipog, sipukon sintao. Sipukon na maas niya. Sipukon na bagay niya. Sipukon na pagkahin niya. Yung pagpatumtum, nakabak karayawanin nagpatumtum, nakabak karayawanin piatumtum. Innanipog, nakabak hiluhala, innanipog, nakabak dahiluhala, insipog. Mga bariban, summa kana minal ladina amanu, wa tawasaw bis sabr. Nagpatumtum kaniya pa kaniya. Nag-advise sila pa kaniya. Labi ulama sa nato ni kagunahan. Kagunahan ni mag-advise. Kagunahan ni magpatumtum. Sa baon na kita, wala mo kita. Aon na karungog, wala mo riungog. Labi aulay ni pag-advise na to. Pa kaniya. Watawasaw bisab. Pagsabar. Insabar mga tuan kaunahan. Hipaghalulay sin katan kasusahan. Banging kasusahan mo rin na mahalulay sin alta. Di na mahalulay sin bulawan. Di mahalulay sin taon. Halulayan na sin kasabar. Harap pa kain pa Allah ta'ala. Nasa kalituan halulayon sin tao sin dugal. Di mahalulay. Improbably, mahalulayon mo sin problema, nagganap kasusahan. Turayan tuan. Dahil sabihan, imbayta sin Tuhan kato, yung mga bariman, nagpatumtum, kaya tumtumi, pakaniya, sa amodtin, kabuhi nila. Amodtin life nila. Bang maig na niya, tumisan sila buhi, patay na natay nila. Sabab maawon mag-igili na. Maawon magtuhumati-humahin na. Way naman ay ba, pagpatumtum, piatumtum. Hintay maun niya na sadya, ako'y maingat, ako'y marayaw, ako katantan, way na kaniya. Watawasaw bisabr. Ingka sabar, upama kung sanjata, hamuk sanjata, sa tuimbulo niya. Nabihawon, matawid sanjata, hamuk na yung sanjata, matawid yung bulo niya. Nainin ito, aling kasabar, tu yung bulo niya. Subay masabar kita. Yung kasabar, yung mana niya katatas. Tatasan na ito yung pag-amal kabayaan sin Tuhan. Tatasan na ito yung pag-ibadat kabayaan sin Tuhan. Tatasan na ito yung pagtaat kabayaan sin Tuhan, misanda na tunggang king ng gumi. Tatasan na ito. May ta na ito tatasan, diak kita niyo sin Allah Ta'ala. Uno pa. Tatasan na ito, ayaw magmaksiyat.
Biya sing katatastan yung nagibada ta bulan Ramadan, way kimaun, way ninom, way matud pamangi, way rimungog pamangi, way kataan. Siru mangi, dayaw katanta. Kaya tatasan sintaw. In nagmamama, kaya tatasan nila rin magmama. In bukun Ramadan, nari makatatas. In magsisiga, kaya tatasan nila. In kataan niya ito kaya tatasan. Namang mo kaya tatasan niya, hapdi kao, labi au lakatatasan mo, kaya kansukan kao. Nah, tatasi inda akan, tatasi inlihangan, katatasan. Hikasan niya. Dua na. Ini katu tatasi. In pargantaan dumatung kayo. Pagaran mo, paahli mo, paalta mo, tatasi. Aun magdatong kato. Kamatay. Kalamba. Naiginalta. Tatasihan. Nawang munahin ang imbihad turagbos. Usog marayaw kaurihadun niya. Iwan usog lalihan kawadlaw ka na kana. Maita. Paman sinallahu ta'ala kaymanan ayat. Ulaikal ladina an'amallahu alayhim. Sila natin mga tao. Anugaraan sinallahu ta'ala nikmat. Unin nikmat yan anugara kanila. Ma'an nabiyin. Was-siddiqin. Was-suhada. Was-salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Makapagagad sila. Makapaghangkalungan sila. Hadlaw gana-gana, iwan si mga upat na sabutid. Nabiyin, siddiqin, was-suhada, was-salihin. Aturayan mga tuhan. Tiyo-tiyo dadahinang mo karayawan. Nagpakaon sa dakaw miskin. Yayupot mo dya marayaw in yating. In kataan-taan niya tuyagad mong kabayaan sin Allah Ta'ala. In tinggilan mo. Amo na. In kabayaan sin Tuhan. Harukun Islam 5. Iwan harukun iman. Bukun ni sablong mo na. Magpakaon na sa dako. Ayaw puton ko na bukun. Na. Watawasaw bil marhamah. Iwan. Pagwasihat-wasihat ikaw. Pagpatuntun piatunti kamu, simpag ulong yung, uy, mga unamahan kayo, ayaw, pag-amay. Maglanggong saan kita? Magkampong saan kita? Nabang mo rin nakatuntuman ang ngadlong mo, aun parman sintuanin kita niyo magtaymang hudang kaakama. Tawasaw bil marhamah. Pagkasilasa. Hiatud sing kanabihan iwan karasulan patiap-tiap kauman. Haulihan nagatud. Junjungan taniyo alayhi salatu wassalam. Damad to mga tuwan. Imbiyay ta kato taniyo. Indayaw si mga tao. Innal abrara lapi naim wa innal pujara lapi jahim. Sa bunal tuod, inta umarayaw, in sila yan halom nikmat sinallahu ta'ala rin, diya dunya sambil padlo. Mamunpun sila riya dunya, di sila mamunpun, bang wala duning kabayaan sin Tuhan. Sabab ubos din beta sin junjungan taniwa alayhi salatu wassalam, La tajtami ummati ala dalala. Di magpamunpunin ummat ko hay ng kalamuan. Hay ng kalaunan. Iban di dahil sab sila mahambuo. Hay ng kalaunan. Nahauno sila maghambuo. Hahinang kasabundalan. Mahambuo sila pagkasabar. Mahambuk sila pagkasilasa,
Mahamok sila harukun iman unum. Mahamok sila harukun Islam 5. Amo yan mga tuhan. Na kagunahan na to hamasa na to ini. Ba't sabab? Wala nalilingog imanyo at siya harumibi at simpaglingog hamasa na to ini. Sabab ikay sa mataw di mano siya hamasa na to ini. Hikarwa mataw di panyap si mano siya hamasa na to ini. Nga masana kaw na tiyo-tiyo din mano siya. Tiyo-tiyo din panyap nila. Dahil nga sa mabiyad ito mga tuwan. Uuhon na to. Yung kabuhit na to. Uuhon na to. Yung pikilan na to. Pagkarapatan na yung pikilan sinta. Sa inuay kirapatan. Masira bunal. Masira amurin marayaw. Amurin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mataod na taon na kapamung. Kaya patanda kulong na simpikilan ko. Naasal bang ka magpikilan sin kayo? Dihilan sadya kaw sintuhan pikilan paagaron na kabayaan sin Allah Ta'ala. Bukon, ing kabayaan sintuhan paagaron mo pakabayaan mo. Maita, ing kita ipon sadya sintuhan, piyapan dari sadya kita, aun atulan pagkakaran sing kita katantan, paghambukan sing kita katantan. Na murah-murahan mga tuan. Uuhon na to, ipanghinduaan na to, pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang mayan manaykod kita nuriha dunya. Naglalasa liyasan. Biada sin hadis nasabut sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin biya ta din ka Nabi Darda. Ang pamaig in atay mo deng haatay batu atay malumi atay timugas pala sa sadya kay minyati. Hipalapay sadya kay mo magkaunin natin. May tayad to na hinang mo induayad to. Sabab timutuho asalim pagimaan. Sabab marayaw addat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab ya ammalad niya in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dari nga sabab yan mga tuan. Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbaita hadis. Daing kan Asma bintu Umays. Rawahu Imam At-Tirmidzi. قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kuma aja kita ni pengajian itu. Diungog kulong na Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda. Bi'sal abd. Sangi ni ipun. Pula sangi ni manusia. Sinagbayta yan. Amin naraak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Puas biyaitan na yung sarayaw-rayaw manusia. Kaitan kita, aun siyang ngi manusia. Nahisiyo. Abdun tamain yakuduhu. Insangi ngi manusia. Matawd day sa bimangi, sa nakalamod siya rin sa ngingi. Amo na'y manusia. Innakura niya, kalagak niya. Lagak siya hasin, lagak siya kawasa, lagak siya gulalan, lagak siya katua. Bukun lagak kapag kaon. Naong palagak pa siya pagkaon. Tamain yakuduhu, ini agad niya, kalagak niya. Ito ha?
yaw ni miskin naghahasasinat di. Yaw nagsasapad-sapad di. Kulang yadto kanya ni kajukup. Malam mayadto kanya nubat. Sarawa naparinta siya. Iniagad niya. Tamain. Amin kalakak niya. Hikabin siya na hatao, hikahina hatao, ing kalakak. Hikarwa. Sangi manusia. Bi salab. Sangi manusia waliyad billah. Abdun. Amunin manusia. Hawan yudilluhu. Amunin manusia. Laungon siya sin hawa nafsu niya. Bukun tawin ng laong kanya. Sa leong siya sin nafsu niya. Nambuk leong iniakaran niya. Kalakak niya. Kimangi siya sabab sing kalakak niya. Hikarwa kimangi siya. Hasabab sin. Liyaong siya sin nafsu niya. Nasabihan, aun hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam, salasu muhlikat. Aun hambuuk hadis, mubikat. Tu makahina kaniya. Tu intaud makasipug kaniya. Wala kaya ingatan sintaw makasipug. Hambuk Tuhan makasipug. Amo na intao hawan muttabak. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, makasipug kaniya, makahina kaniya. Dan hindi hababaw sin dunya sambil padlaw akhirat. Hawan muttaba. Aranun niya inna wa nafsu niya. Tiyan Tuhan. Yawn magkakukunahan ng mga yaddo. Yukog dancing kamiskin. Yung kanya jukup-jukupan. Tawa yung kanya panlabi-labihan pa. Nagkaralos na yung kaiwanan. Ini katu, ini karwa. Ijabul mar li nafsi. Amin ipagbantog sintaw indayaw niya. Way bihalaw na ingat kung magpikilan. Yung mga yaw na pad, sikikulaw na rin maingat magpikilan. Turayan tuan. Sinini-isa-isa niyari siya makadukup hinang. Way ma-accomplish niya hinang isa-isa niya. Suway aunda magganap ka niya. Nabangaon taw nagbihad to, nabinsa na siya, iwan nagsipog na siya simbaran niya. Nakita, aun pamarayaw rin kaniya. Aun patakaakal rin kaniya. Amilong na nagyan siya simarayaw, aun palawindayaw rin kaniya. Amin lawindayaw rin kaniya, rin pa siya tumanjari Suway niya dyan pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Turayan mga tuwan. Na ini katu, ikasipog kaniya, ikakangi kaniya. Sukhun muta. Nagtaat na siya. Hakakuripot niya. Bukon siya nagtaat patuhan magmura. Magsarak ka. Sa impagtaatan niya, kakuripot niya. Mabugatin 5 kumuot simbu, sabi asini hukutan simbasi. Bang pisabilillah. Sa bang kabantukan sintao. Gulalan sintao. Di paglawlo. Sa lugay aun. Sambilway, majikun niya, aun dalawang niya. Turayan to. Into nasabot yadto, muhlikat wa mubikat. Makabinsa na, makasipog.
Dahil nga sabab yan, pamansin Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika ashabul maimanah, wallazina kafaru biayatina, ulaika ashabul mas'amah, alayhim narun mu'sadah. Yung mga bariman, tausulwa. Yung mga sila nagkupur hayat sin Allah ta'ala, ulaika ashabul mas'amah. Sila na ni mga taulugi. Lugi ha dunya, lugi hadlaw akhirat. Dahil mangi, wala na to kaya na naman lugi. Sa wabing pangati na to in lugi, amo din nagbibusiness. Amin maninimbang. Amin yaw nakatabu-tabuan. Amo rating kihatihan na to lugi. Khasirad dunya wal akhirah. Nalugi dahil dia dunya sambil paadlaw akhirat. Imangi patuan. Alayhim narun muqsada. Harap nila palawom sina pinalka jahannam bang di makatawad. In kayo yaon, way roon misal lungag, sibi-sibi. Way wa anasu. Natatambul. Yad tukaw halawon. Misanin aun kuwaan aso ini. Landok na masigpit. Kaya sabihan mga tuhan, mangandal kita niyo marayo. Ayaw kita niyo inibog sin dunya, way kaibugan di. Gulalan dunya, way makaibog. Pakayan dunya, way makaibog. Himmalingkat tuhan, pakayan. Gulalan, hadlaw ka na ka na. Amad timbeta sintuhan na ayat. Rasul sallallahu alaihi wasallam biaitaan kita niubi siya laab. Sangi manusia abdun taga wa ata. Manusia nagtakabbur wa taga iwan ng liulakad biya kang Piraun. Narahi Piraunin duwayad do. Takabbur pa ng liulakad pa. Ito rin. Wa nasiya al-mubtada wal-muntaha. Kaya lupahan niya yung beginning, iwan sin ending. Kaya lupahan niya, haun siya panagnaan. Uno yung panagnaan niya. Kaya lupahan niya, uno yung susungon niya. Amo yan mga tuwan. Namura-murahan, mga katawtay manguran, ini nakalabi na yung waktu na to, ayaw na tutud kalupahan. Ini kita niyo, bukun maghula diya dunya, piyakari sadya kita niyo, sinallahu ta'ala, aw ni pakawa, dahil nga mga ipakawa, katutan niyo, magtulong tabang, tulungon si makusugim malamba, tabangon sin aw ninway, labi aula amin nasabot tanuyad do mga tuhan. Bang maaw nin bihad turagbos niya, kasanyangan kato tanuriya dunya, masanyangin pangatud tanyo, masanyangin pangdungog tanyo, masanyangin pamikilan tanyo, masanyangin kabuhi tanyo, iwan sing kamatay tanyo, insya Allah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan. Yanug haraan kita niyo sin Allah ta'ala, nikmat sarayaw-rayaw rin diha dunya, labi aula hadlaw susungon, nas'alallah subhanahu wa ta'ala, at-tawfiq was-sadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin fid dunya wal akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.